Jotron lam sugo tining klaso kakai drop kahano tong banyak ne ke jeng tini ketal topik sering lainnya tini topik nge Dravidian language ke Dravidian kok bosong jeng semano je kok bosong ba language group hayango kebangma tongo ni sinu Tibetan nini tawuk chini Dravidian tei chini jeng last class rogo sering lagi je Astro-Asiatic rohne aborok bebagno kaisa kok bosong mane language group ini Indo-European dok tongo kebangma ba hai walo kebangma language group tong ga abon bisingo tini chini topic je Dravidian abo kaisa chikon group hunpano abo kaisa language group ga abo o Dravidian language ga ke o group ga kebangko chini Bharat hao nungjago tabo maximum nini South India rogo o Dravidian language group tongbai ga abonon sing tini naine ke o Dravidian language group abono sing kaitam ke khagi nai mano northern group central group te southern mane southern group amte ke sing tinta group he khagi nai mano ke maximum South India o Dravidian language sajago jemon South India language Tamil Telugu Malayalam te Kannada overall ka major language South India ni overall jotun Dravidian language group te abon kari chikon language group tongo jemon mane language Gur Tulu Tuda Kuda abro Kurugu te Kulami overall bo o Dravidian language ni no kok ke abon kari Brahoi ni kaisa kok tongo mane language obo Balochistan yang Afghanistan aing rogo sajago ke obo kaisa nini Dravidian o language kok bo songino kaisa kok tebi tongo ni yang Sri Lanka obo o Dravidian kok ro kisimisa sajagi tong ke Bangladesh obo sajago Bangladesh ni gana gini ni Rajmahal obo hai hasuk gana gini amse rogo te West Bengal ro ni kisi part rogo o Dravidian kogro sajagi tung jemon Maltu language amo kaisa nini Bangladesh te West Bengal sajago Maltu language obo Dravidian ni kok mane Dravidian kok bosong ni ke yobro nga Dravidian kok bosong kogro ke abono karai je Dravidian language ni northern central te southern je group tongmani abono singo central group o jeng nugo je Maharashtra Madhya Pradesh, Odisha, Bihar, amti khlai nei o kachar parto o Dravidian kok sajagi tongo nini Maharashtra o Kulami ni kaisa kok tongo aborok sajago gaini Madhya Pradesh, Bihar, Odisha rogo nini Gur Khur amo hero sajago te koi rok tongo o abor jotno Dravidian kok bosongni kok rok gai jeng semangka je southern group ke maximum o je Dravidian language group ni maximum kok southern no tong Dravidian ni je kesam mari ba bini kesam nukmung nakai south ni je language Tamil o Tamil kogono je Dravidian ni kesam mari nukjago ni seman okay o je Dravidian bisingo mane o southern language Tamil Telugu Malayalam Kannada o language boro sajagi tong ke nini Telugu ke to nini Andhra Pradesh sajago te sudo Andhra Pradesh arsimia mane bini gana gini amse ro sajago kai nini Tamil ke to Tamil Nadu ro sajagi tong gama hake Malayalam language bo Kerala ro sajago te bini gana gini mane east side nini south side arogo sajagi tung te kaisa hingke Kannada hingke Karnataka sajagi tung te bini gana gini amse rogo sajagi tung hingke o je language southern language ni je o Dravidian kogro o Tamil Telugu Malayalam Kannada obo tamo Sanskrit bai solaimani nungjago hingke gobangko nini Tamil Malayalam te Kannada Telugu obo tamhe develop ungjak o language rong develop ungjak kesam kaisa kok ni mano hingkai je bongni je literature bijab rok sijak mani bo gobang kok o Telugu Tamil Malayalam
Kanari amrok ben kubang kok sijago mane o je Dravidian language ni je kubang kok tongmon bisingo o je kaibri kok tongmani o no nini literature part thung nini official rogong thung ba nini business ba communication rogo kubang kok o chaita language nge develop ungjak kete baki ro ngai asuk develop ungmaya ko truk truk borobo chaito bi tong o hai ke abun bisingo nini toda kuta ngai group tulu oborok ngai asuk develop nya kota truk truk borobo boni literature ro mane bijab rok silai tongo truk truk sijagi tongo ke yam hai nukjago ke I oborok kha Dravidian kok bosongni kokro nini northern group central group the southern group bo language rok sajagi tong oboro jeng oro naimangkha khakhai norok tinin class no kaham ke bujiman tong na ne ke jodi norok tin class no ba tinin o video no norok jaja khanke norok chini video no like tei chini channel no subscribe khlai ta bogdi haidinke jeng tabuk Dravidian language group ba kok bosongni jeng mongrem nalaina ke orono nobima khana Dravidian kok bosongni mongrem or tinta ke bak khlaikia northern group central group te southern group northern group orona dior tinta tongo brahoi maltu te group ke oro bo jaga sajagi tong orono nobima khana West Bengal Odisha Bihar arogo sajago te central group hongke orona di norok nogima khana gundi khondo kubi parji abhake orok kubma tongo oborok central part mane India ni je central group central je part tongo aro sajago nini Maharashtra Madhya Pradesh Odisha Bihar arogo sajago okay southern group tongonai di oro Kannada Tamil Malayalam oborok sajago Tulu abhake oro tongo obojotono southern part ni nke o bisingo Tamil kok ngake obono oldest language ni sajago mane ksam kok te Malayalam kok no ngake youngest language ni sajago obo mane ketal abo haita mane tabu develop mani truk truk language change ngi nai ketal form mani abo hai language abo hake abon bagi bono youngest language ni sajago oborongkha Dravidian kok bosongni kokro o je tinta khe je ba khlaijak southern central te north abo hake je tinta part mane group tongmani obo sung oro naimangkha ke oborongno mane jotono Dravidian kok bosongni kokro ke oboro bo jaga sajagi tong nini northern side bo language tong central ni group bo language tong te southern group bo language tong singtini o class o sungman lakha ke kha khayo norok kaham kono bujikana nei tinini class ke jodi norok bujiangi tongkha ke norok comment section o norok sungi mano ke tinini topic ni norok summary eba notes nakha ke norok sini website kokboroguide.in oro thangai norok nai mano ke tini asna class nei next class o ketal topic tui norok haina hai malai phinai jotno hambai